Hagedalok nok nugin makan je IPL 2025 ni mega auction baksa player tongwase pura paije popular bung ongja haipan borong no ansur thangkata pura bung ro kamai khaisa amtai player chi auction thangani borong ni pura ekdom ansur thak borong no ke butim phan borong no interest phuno gyangka sa player ni mung khanai na pura shocking hinang tin bo bai ke paije ham thakna wana jagi thangnai Hingga tini obidin bising ti jeng nong top 10 je player borong je IPL auction IPL 2025 ni mega auction borong no ekdom ansur thak borong paijak le borong team mai ti borong retain khaije paijak le ata a top 10 player ni mong nong tini ang obidin bising ti sai khana na han bag video no like rodi tai full kana je channel lo subscribe khaije Number 1 player khaji IPL 2025 mega auction paije obong khan David Warner je Australia ni opener batsman tai chongban IPL ni tinai khan ko IPL top IPL player ta je overseas nongni bo IPL awile market talk jak tongo David Warner Delhi nongi thong je thangnai bisam je sangmo Delhi nongi thong David Warner je pura bo Sunrisers Hyderabad team ni ajagani ya kari to hosa apno chingni boni je performance pura ekdom hamiyangi thangka bon apno chingban performance hamiyangi thaka ta Delhi bon hamya hain mon bon Delhi capital bon abo khailia retain mane Delhi capital bon hain boi paili hain boi IPL 2025 ansul thangka number 2 player ongka je Sadul Thakur ni bo je IPL 2025 register ke 2 crore ke boni best prize banaru mani ke bo team kun team fan boni je Sadul Thakur na jaga pit lagani kriban 2 tin ba na jaga je auction mong tlang ta khaipan bono kun team interest phone kun team fan bon a jaga mon mongo pit lagaliya hain ba koi Sadul Thakur IPL 2025 ansul thangka paijliya sab ke manso ka ba IPL ni auction phayan sekang je Sadul Thakur auction thangni ansul thangna hinoi je thangnai bisio jobo Sadul Thakur jung IPL man 3 biasar jung ti haina khar ajaga pura best performance khaijak IPL 2022 bonon Delhi capital pajak 10 crore rui umman parike IPL 2023 bono KKR rok pajak bono pura 10.75 crore ke tai ba ajaga kaham ke performance khaijak Kolkata wa umman pura IPL 2024 ke bono Chennai rok paikha je 4 crore ke paikha afar bono aso performance hamia hain bagi Chennai rok bono yaka rok hain bagi tak IPL 2025 ke pura ansol thaka Sadul Thakur number 3 player rong kha je Prithvi Shaw po IPL 2025 antul thangka pala hamyong ne bani bo tong hene buri rok bai che bani je tong buri nan umtai aja ka mang focus ke hain bagi ni IPL 2025 pajak lia tai bono Mumbai team ni bo pa aja ni content bo bai re khai rota ka tai IPL ni content bo pura out ong thangka number 4 player ka Johnny Bairstow England opening batsman bo IPL 2025 bo antul thangka je thangnai bisyo ko to bo IPL 2024 ko to bo Punjab nongi thongka I 2025 ko antul thangka bo Number 5 ka Nobin Ulhok je Afghanistan ni bowling ta experience bowling je Nobin Ulhok bo jo to dunia ni je T20 mtai khela bo thong jo jagan thong bon bowling mo kaham no bo haipan paijik lia IPL 2025 pura ansulang ka bon best prize mo 2 crore ke tuman bo ansur thangi paikha number 6 ka Ken Williamson je New Zealand ni captain mana gi New Zealand no captain ta bo New Zealand bo batting kaham no haipan bon IPL 2025 bo ansur thangi paikha number 7 ka Steve Smith Australia ni batter Australia bo tak thangnayon bo Australian je obani khela ajaga bo champion khaija khaipan bo IPL 2025 bo ansur thangka san thake bo IPL 2024 bo ajaga bo pura IPL 2023 bo ansur Number 8 dong kha je Mayank Agarwal bo bon best prize IPL 2 crore ke tomani bo o jaga bo IPL 2025 ansur thangka je thangnai ke to bo oboni thongo Sunrisers Hyderabad thong bai ban ba jaga se kabang kuk chance manya tai hain bo IPL 2025 ansur number 9 no kha je India ni bowler Umesh Yadav thangnai bisyo bono je Gujarat Titans ok paijak haipan bo I bisyo Umesh Yadav bo ansur thangi paikha number 10 no kha je Sarfaraz Khan bo IPL 2025 ansol bon Bifiong Mosir Khan chi 30 lakh Sarfaraz Khan Bifiong Mosir Khan bo paijaka temen beta Sarfaraz Khan bo bole IPL 2025 ansol thangi paikha